ki board district jong ka Ri-Bhoi lengba ka office jong ka deputy commissioner menta ka sngi kilai Shim menta ban rakhe ye ka jingdap sanpo snem jong ka jylla balapan long hapo juga district library nongpo hakani ka jing rakhe lawan mane Shim menta da ka kong RM kurba deputy commissioner ka Ri-Bhoi district u Giri Prasad superintendent of police ka Ri-Bhoi uba lakadors im commandant ka 6 battalion umran ba M Chongper additional deputy commissioner ka Ri-Bhoi district ba RB Shadab president ka Ri-Bhoi dorbar ki officer na kitna sarkar baper bat kum joru kinong yakun hill state baladon menta ban penyo ya ka jylla ba pura bat kiwe de kiri rangba ha ka te ga jing rakhe Ri-Bhoi kila Shim menta ru ban sakhi ya ka jing rakhe ka balapan ipa ba ha ki television ka balapan long ha ka nong ba aslong lala ru ban plight ya ka souvenir jong ka Ri-Bhoi district da ka kong RM kurba deputy commissioner ba lala ru ban sam ki kusnam shekinong ya kunil state ke jylla ki bedon menta ban yakun ban penyo ya ka jylla ba pura na ki jaka baper ka Ri-Bhoi district Shushu ha ka tege sngi lala ru ban plat ba ya ka jingruai da u komandan ka 6 battalion ba la ka dos im kum ka jing saungu ya ki pulit ki bal klat no bat ki bla IT la ka jong ka jing im namar kari lapan po pen peng shu ya ka tege sngi da ka jingruai bla Shim menta da ka glorwai ba paunam jong ka dong Ri-Bhoi sngi ki balaya le banjo ya ka state dei na kajingnya dia jompi bangyo ya ka state bangyo bangyen kumne sangko snem bangin celebrate bangin rakhe ya kane ka state ka jylla ka Mawphor jongi team na yung perkat sabi ko dati jom na jom mo ba live way ni na sa ano ta ni ni I could relate to the within the own team, we but how you can reason why is that but malo kita didn't benda hanya this is Shim ni seperti kata ya kena form Shim yang digala tu nampak pencapaian ini program dan Shim ni digala but I could relate Meghalaya di Ri-Bhoi mesti kin hak usia hak ipian yang no kaya kami kan kebagian ngin kemen hamon kaliyo kabadang de jengwet kaya ngapro yani bangin yo banyak ngai te kinoya register lalu ba open interfere programa amjer Ri-Bhoi district jongi uday ba SR moksha u MLA ko mo hati ulaya u laksan no ulong way na ki rangba ulaya lak yang dengan gospel na bynta ke jylla estate lamba kini isno tiba nilayo langbar ng kapor bumita. Tiba bun na ginagino yung state wala siya sa patok kita national tag. Tiba bun na tag kita national rectong. National tag kita hado arpusan mut. National rectong kita hado armut. National kli untrel hangte hapo jang rectong ini kita nyomut. National mountain dan yuwen. Nanta national Xiao idon saungot nagasnong pinay hangnya ajan jomi idon iway bat nagasnong samlen iway nagasnong suku iway bat nagasnong tiang iway ke kini kita kisnong kiba ya diketeng joki hangnya bapak idan do tamle jen ya diketeng joki kan Shim de Mawphor terma kata ngiton pa bakum ka district idon yeru ngelon mentalem hamil sini. Kung gajin kemen, nang menta kakiyo dumi yang di jylla ke Mawphor. Ngai pule terpang ya kini di san pulaimon, kino yala estate, haplen kita kapor kabaki persiang, kila saset patok, mereka jing saset patok berjumpi kalong kajin mentoy yang di mahal.